Et yon nan bagay mba reme mesye. E pa dat debi matin fi sa pou manje la fè. Debi matin m'dou mougan go. Debi matin pou manje. Degajo men. Degajo vin a manje ya. E sa mba reme tan gwe nou men. Bon pa konye mwen selman. E mwen selman pa gen moun avè. Pou tan lèl kout li kout. Mais dat sa. Mais may moun lèl getan kout mba chache sos la. Dat sa. Dat ou kon ba Mba gen moun avè. E se ba yon mba reme. Pa dato fou may mounen avec sos pa. Yon ap di me ou men pou konto. E pat nan lot a fote. Chéri! Oh, c'est papa. Chéri! E bagay mwen a yi ade bwi. Mdi ou sou bagay e sos pa man chache. Wap tan mwen? Ou konon a yi chéri? Koman sa? E pa dat. Mwen men mesi. Mwen men ki fe kay sa. Mwen te panse mwen fe kay la. Chak jou ma pala vò. Mwen bay pou mdou bagay la sou kem chéri. Abe di so gen yon nou? I baka desan non chéri. Bagay la sou kem i baka desan chéri. Oh! Papa. Ou konon rayim chéri. Ou rayim ou te di rayim chéri. Ou rayim tout. Pou ki sa? Pale non. Di E so pa gen dat yon. pa ou sa sou kem chéri. Oh, seye papa. Dat pa ou sa nan kem chéri baka desan. Mkon E so gen la yon. chou la chéri. Mkon so gen yon. Pale Chéri. non. Qui est-ce qui te couvre kay sa chéri? Deke te kone so pral mande moun. May moun e chot kouvri.